On etmezse onu çıkartacağım. Aynen düşüyor. Salçalısı şuradayım. Bunda Jasmine. Kıskantıda Jasmine. O şu kıskantık. Hakkıysa sizden çarşaf kalacak. Uzanlara çok memeli yeter ki. Şimdi o bu işleri tamam o da şimdi elektrikten böyle hani sır var. Operasyonda olmuyor. Koy diye koy. Beş parmak olmaz, onu 7 parmak. Közlü tulanga kızımız gitti kulağında. Koşulayıp niçinde iyi ki var? O da söğüt koşulduk. Değil mi kana? Kızı vardı, nazı var. Kırgız Kazak saltında soragan yerge kız vermeyi. Köngülüңüzde bolsa gerek kanguda. Günde kızım Aydan'ın kolunu sorak bir gelir. Assalamu aleykum kanguda. Kol verip görüşelim. Assalamu aleykum kanguda. Kucaklaş görüşelim. Kızımızga bargan uyda bak bolsun. 2 yaşın nikah kut bolsun. Amin. Aldımdan açsın bağımdı. Atların canı bosagan. Aldımdan açsın bağımdı. Atların canı bosagan. Sana gitti. Baktı doğru bakalım. Ya kaldır petini. Bildim o işte tatlı. Canım. Geldim ben de. Gelin dedim ben mi geldim. Halli bol mu sen? Siçi bile mı yıkıyor siçi orada yol. İki gece bir uçaktık. Öttüm ya. Diyorum sağım gittim. Neydi sağım gittim. Hoş siz Cemal Sıkı'dan. Cemal değil. Aman. Kol başa falan. Ya bundan pasportunu salı çaylarına. Sütümüz o. Oo, Aynen. Birinci vakit ettik bayatan beri. Çeldin amanasına otur. Hazır Kuda menen süйлöшкөнүбүздө мынакей Куда başı деп коет бизде. Кудашы başı болуп, siz келген экенсиз Куда. Азыр эми өзүңүз баягы кызы барды, назы бар дейт экен. Анысы кандай өзүңүз эми ооба. Өзбек бауырлар айтканмакчы хаммасын берсин, өзү сүйлөсүн, тапшырсын, келиңиз. Алейді, құрметті құда-құдағи, мына Қырғыз қазақ құда болып отырмыз, ортамызда салтымыз малы. Hey,
Аз болды. Тюпли сатып аламын ғой. Ар жағында екінші балдызын дайындаймын. Бияқында плам чөпін. Давай. Давай сен, давай. Дайвер болып бізге. Блин, ақшасынан шығып атқанда берем. Мен курткам оқып қой. Өз құлағыда кедеді. Айда. Класс. Ек көк. Айда. Айда маған берем ме күйеуім? Короче, записочка. Қатырақ оқсайсыз? Біз құрбыларымнан жеңге жүрқанына долго думали, что ей подарить. И что нам здесь? Итальянское пальто. Ана Алматы таудың қаласы, таулы болғаннан кейін суық болады деп қалыңдар. Это одна из всех девочек. 4 девочки. Вот самое главное, бақытты болып Ланур Даулетовтылар. Вот. Жақсы құда сөйіп төрт тұрғандар. Таймен жақсы шындай тойларды бірге. Мына жақта дастарханда, жастардың дастарханда отырмыз. Мұнда Аиданың құрбылары 3 қыз болып келіпті. Мына жақта кастинг өткізіп кеттім қосылайық. Үшеудің біреуін көріп қалсаңыздар, таңғалмаңыздар деп ше. Хамрақұл мына жақта шаршап отыр, қазір жолға шығу керек уже. Диана келді әйтеуір дегенде. Шүкір. Я, мен айдаймын машинаны, мен айдап барам. Демалатын. Сол деп мына жаққа ауысып кетсең. Нұрдаулет Аида, міне қып-қызыл көз түймесін қып-қызыл болып киініп апты. Бұйырса қызықтың бәрі әлі алда. Бұйырса қосылайықтың тойы бар.